Kami mentedu Community Social Welfare Association makswa hakacipau wakat vitrik uniu benai depan man goya ke sikai wakerpang nei benta ki arpau sangut ki kentai hasal ro juai hayato wakamon uyada ki ide la jia tengkhu ki iwan icha thambor hei wan ipor Uaris nong kenri Chief Functionary makswa hawaklam da ongu idaw wapenman yakni ke isikai to wada UM kambha yaki kentai utip ki hakajuk wakat ni wada jor wari icha thambor haki rukam waper kenang yo yi ku yada yeren yen yongki heya klam wa isaya kharmau plang wawan napo ka Happy Red Roster MMA Shillong Wei waman le kam isikai yakni ki kentai da khanau wa kathau sikai yongki to ka sikai ke heya to wa ka martial arts Wei haki snem chadin rap pelayu mut bahaki haka mixed martial arts wei ki wan cha sikai le to yo chimbenta haki yakop namo ki competition tang wahadin wa bon wan ki kentai wa wan mto nei benta ulai chimbenta haki competition tang wa yo sikai uyada penye ide kam tera sedang gile yakni ki sikai nei benta ki kentai Nei liang ki kena awada yo icha sikai hagani ke sngile depan sngau ku ye sngau kumen wo yo kam gani kalat e sikai iwam jo ki na chwa ngadi Isaiah Kamoplang ngi apnya yakatni ka jaka hikai jangi bing hikai mixed martial arts ka bakateng ka Happy Red Rooster MMA ka badana Shillong te haki niki snembaro ka focus jangi kalong haka mixed martial arts mengin hikai ikana yakani ka mixed martial arts bikin yo le yaka competition hanre ngipet ba kilabun pat ki kenthei ki bawan sengi ki ba mkwa banle competition re ki kwa namanta ka self defense te punsin hi ki hakani ka self defense nilab ba lada fi kwa ban pendankam da ka karate na ka boxing kanu katai ki don kamban train de ki phopa phosnam te gini ki bale boxing ki balade karate ki bala experience ma te bunsien ki la long safe ba gini kan thaila da fila practice gini ki arts de ki phopa phosnam hanre yakiba manta ki ba bunkam ki kam ki jam joki don kam ka ba kham kong san de ka awareness te hangni ni kai ka awareness tang ba ga chu ka poru ke bikila banle khamtami gitu ki bamju train martial arts ki bampat ju hikai ban kawang wan single punch ka jingim jungki ane ban kejat po jingim jungki tingi hikai ya kata ki ni ki techniques mingi pendangkam ki khamlong based on mingi ong ka grappling technique mo te kini ki techniques namata self defense nginang chia sedang mentar khamtam ka haka jela jungi le mingimde ki grapplers ni deki mainly ki strikers kan te ni dang hikai manta ni dang pelong awareness ba kenthei ka ba dang sedang hi ban punch lada fi punch ubrio ha jaka ba njai u teng ula mandong ula pun sa tingi hikai da ka ni ka rukom mengi ong compliance yani lani le ke ka baki ong te ha ka to ka por pat phila ban perkhat kumnu ban pelat ya ladi ke kanang ba penlat ya kajing mensa to kane ka yu nga chui kai menta ya baro ladangi spend ju penlut por haki YouTube ban pe ki to ngong ka ba kham kong sang ni penlut por no haki ni social media ban wat ki self defense tips kila pun ha menta ki resource apo internet te haba fi page gitu pat fi diban shimban practice ki umde tang ban page kamen toira fi diban practice ru te lada ngila ban le barabor kum ni kam ngin khamlong aware lada don kan ga jingma bani la hakanu kan ka khlima ni pelong ye ni ka self defense training namantagi woman kinthei kilong kumiru nama bang isngo kum ka organization ka makswang idan kam plat ban nidan kam plat igani kenja training khamtam yiki kena kenthei namar ba menta ka prothei phlai I kam sngan chu kalai ka wan kam sngan chu bon ni I haki news haki got khubor man janman lagasni ba kidan mo ki khubor ki basnosi nam ki bayadei bat ki kenthei haba ki le ki sha thombor haki riosni tikum tang asngo ba dan kam yaki
kintai ban nang yi ni training ka balong halor jong self defense ban yada yala di ban preserve yala jong ka jing im mo ti ga dakata ka thong hi ni ka organization jungi ka mimen tu community social welfare association ka bangi khat ka makswa ni organize ka ni ka 2 days self defense training for women kaba dingi khat ru yaki expert ki bana shalom ni lai tie up ka organization jungi bat ka ni ka Happy Red Rooster MMA Association kaba ai ka ni ka training yakini ki kinthai ki bangi yo ki balong kumba arpu arngot ki dan kini kinthai ki one from various backgrounds but kitrai jat ki kam but ki snow ke ai ki dan kam yakini ka training ke ai ki yo na ka training kalong ka ki techniques ka ba ki hikai kini ki coach hangne ka por kumno ban yada yaladi kumno ban pelat yaladi na ka jingma lani na ka jing thombor jungki rusnio nagong hi kwa ai khubla yo ba iris ban chief functionary yang ni training yang i wadi yo penra i ni self defense ko arsni ka jing matoy yo ni self defense man sama toy semen ni ya prakan thayong ile yo em jung bot hiu pan practice ka ni self defense isnya yo chipun ni jing toy ni ba ba ting bun ki nong thun ma ku yang chuti khim le ni han re lam em ki self defense mi ga mon wi dai le de han re yo ni self defense isnya yo jing toy wi yo khon wi ki heaven when por bot wi pen sol di pataka le ni em wi le jai lama ka ga sexual harassment le ni ga sexual abuse le ongi bon ki thai la luti am tu em bot din le ni cha bun tu lor mi ma ang ba gam tu bun cha bat bor han re ni training le ya gi man ga bon wi dai le di yo la ini ni kini ke jingi kai wi yo imut kini ki asmi mut to kut ki do hini mut de nyu gi gamon le tang am kam ha jing practice i mut yo em idea cho cho i mut man por mut di ba de man practice i te em ka jing ready ha i ka met yo i man he bon por wa one attack ki mut i de man wa ki ready you fight mut em na phải ngon cái việc practice này berapa yes kapian